لا والكسل كلا والبي والإبانتال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بالوصية الإلهية والوصية النبوية والوصية السلفية التي هي أفضل الوصايا وأحسنها وأجملها، ألا وهي تقوى الله تبارك وتعالى. اتقوا الله جل وعلا في السر والعلن، اتقوا الله تبارك وتعالى في جميع شؤونكم، واعلموا أن التقوى هي الوقاية من كل شر في الدنيا ومن كل شر في الآخرة. فمن اتقى الله تبارك وتعالى تولاه الله جل وعلا واتخذه حبيبا، ومن اتقى الله تبارك وتعالى وقاه الله جل وعلا من شر الشيطان ومن شر نفسه. ومن اتقى الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن تمسك بتقوى الله جل وعلا يعظم له أجرا ويجعل له من أمره يسرا. فاتقوا الله يا عباد الله، فإن كلامنا في هذه الخطبة المباركة سيدور إن شاء الله جل وعلا حول آية كريمة، آية مخوفة من آيات كتاب رب العالمين، ألا وهي قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيتي الله تبارك وتعالى oɗo allahu joni meɗen handuɗo e yettore nden o foddi e mayre. Allahu tabaraka wa ta'ala neminɗo e meɗen kala nema mo wonduɗen e muɗum. Allahu jalla wa ala moƴƴoriɗo e meɗen kala moƴƴere nde wonduɗen e muɗum. wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. kala ko woni e meɗen e nema ɗum ko immorde ka joni meɗen tabaraka wa ta'ala ko moƴƴere makko e yurmede makko. kala ko heɓi en immorde e moƴƴere ɗum ko iwru ɗum ka makko kanko Allahu jalla wa ala, ko moƴƴere makko ko yurmede makko.
en jarnimo kanko Allahu jalla wa ala e dow dendaningal nemaji ɗi o nemini e meɗen ɗum woni nemaji ɗi tawata anda ittiri majji andano ɗi foti siwana kanko Allahu jalla wa ala wahda. mi seedike wonde reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewal foddi e maggal sina kanko Allahu jalla wa ala goto. wama min ilahin illa Allahu alwahidu alqahhar. وقال ربكم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. جومي من تبارك وتعالى وي wonde ande dey reweteɗo e gonga ala siwana kanko Allahu jalla wa ala goto. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi'e wonde wata on jogi to reweteɓe ɗiɗo ande handuɗo e dewal foddi e maggal on hanaɗo rewede on ko o ilahun wahid ɗum ko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala. o ɗum o wi'en e aya go wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanu rrahim. Allahu jalla wa ala wi ande dey wonde reweteɗo mon e gonga handuɗo e dewal foddi e maggal on ko o goto pet ɗum ko kanko Allahu jalla wa ala. o wi reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewal fodduɗo e rewede sina kanko Allahu jalla wa ala. yeso ɗum mi seedike wonde nelaɗo on Muhammad alayhi salatu wassalam ɓeɗo ko jiyaɓe joomi meɗen tabaraka wa ta'ala nelaɓe makko ɓe kanko Allahu jalla wa ala o neli faande e meɗen en dendanigal ɓandinke e faande e jinnaji ɗin ɗi dendanigal majji. الله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. آية قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كان الله تبارك وتعالى ويكو أي محمد عليه الصلاة والسلام menen men nelaalima dey si wona faade e yimɓe ɓe dendangal maɓɓe kañum e jinna dendangal muɗum. kanko joni meɗen o wi wa arsalnaka linnasi rasula menen men nelima wonande yimɓe men e jinnaji ɗin ɓe dendangal maɓɓe nelaaɗo. o wi wa kafa billahi shahida. si tawi ɓe fof maɓɓe ɓe fenni ɗum ɓe hoolate ɗum joni maɗa tabaraka wa ta'ala kanko o yoni seede. Allahu wi noddu ɓeeɗo yimɓe kamɓe e jinnaji ɗin ɗi fof majji innaɓe wonde inni rasulullahi ilaykum jami'a. en torki Allahu tabaraka wa ta'ala yo ɓeydu mantore makko nden e kisal makko ngal e dow maɓɓe e dow dendaningal sahabaɓe maɓɓe men e kala neɗɗo gomɗinɗo jiyano yimɓe nder suudu maɓɓe. hara si ɗum feƴƴi kono yo jiyami Allah miɗo wasiyo hoore am mi wasiyo on oɗo wasiye mo tawata ko wasiye mo joomi meɗen tabaraka wa ta'ala wasiyi. joomi meɗen wasiyi ɗum aranɓe kañum ma e sakkitiɓe. o wasiyi ɗum yimɓe ɓe mbeɗendaningal maɓɓe. o wasiyi en ɗum enen ɗeɗo mofte Muhammad alayhi salatu wassalam. wasiye mo tawata kadi ko o wasiye annabankaku wasiye nelaɗo alayhi salatu wassalam moɓe wasiyi ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe ɓe wasiyi en enen mofte maɓɓe ɗen en dendanigal meɗen. wasiye mo tawata kadi ko ittaɗo e ɓeɗo ardiɓe meɗen moƴƴuɓe ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓeɗo wondunoɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe walliti nelaɗo alayhi salatu wassalam yottingol kaɗo diina e sakugol kaɗo diina islam ɓe Allahu jalla wa ala weɗa o ɓanginani en ka qur'anare makko wonde o weltanike ɓe. o ɓanginani en ka qur'anare makko wonde kala neɗɗo gomɗinɗo sifa ko ɓenɗon gomɗini kon haray o feewi. o ɓanginani en ka qur'anare makko wonde ɓenɗon ko yimɓe ɓe tawata o maraniɓe aljanna kanko Allahu jalla wa ala. ɗum woni ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam. o wasiye ko kanko ɓuri mawnude e dendanigal wasiye kanko ɓuri labede e dendanigal wasiye. ɗum woni koko wiyete kulol Allahu tabaraka wa ta'ala. e joni meɗen tabaraka wa ta'ala ka qur'anare makko teddunde kanko Allahu jalla wa ala o wi ya ayyuha nnasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. o wi hey ko onon yo yimɓe ko onon yo ɓandinke hule joomi monon tabaraka wa ta'ala mo tawata o tagi on onon e sertude noneji monon.
onon e sertude ɓalli moɗon onon e sertude ɗenɗe moɗon onon e sertude taguduji moɗon o itti on e wonki wooti ɗum woni adama alayhi salatu wassalam kanko joni menen tabaraka wa taala o noddi en no enen yimɓe ɓen en fuu meɗen arabuɓe meɗen e portoɓe meɗen e ɓaleɓe meɗen joni meɗen kafi en dendanigal meɗen e oɗo aya kanko allahu jalla wa ala o wi e aya goo walaqad wassayna alladina utu lkitaba min qablikum wa iyakum an ittaqu llaha o wi gomɗi men wasike ɗi moftali yawtuɗi gila e mofte adama nen alayhi salatu wassalam ha e mofte annabi isa nen alayhi salatu wassalam o wi men watti on ɗon onon kadi onon ɗeno mofte muhammad alayhi salatu wassalam an ittaqu llaha hule allahu tabaraka wa taala kanko allahu jalla wa ala o wi en kadi ka qur'anare makko fi gayri ma aya o wi ya ayyuha alladina amanu ittaqu llah o wi ko onon yo gonɗinɓe ko onon yo mofte muhammad alayhi salatu wassalam hule allahu jalla wa ala ngol ɗo kulol allah ko ngol nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe makanno en ka hadise irbad ibni sariyata radiyallahu anhu mo imamu ahmad filli imam abu dawuda imamu tirmidiyu filli kadhalika imamu alhakim kamɓe kadi ɓe fillimo cheikh alalbani sellinimo nde sahabaɓe ɗaɓɓirno nelaɗo alayhi salatu wassalamu wasiye ɓe ɗaɓɓiri nelaɗo alayhi salatu wassalamu ko ɓe jogito si nelaɗo on feƴƴini nelaɗo on ko makani ɓe alayhi salatu wassalam ka arande lawol ɓe maki usikum bi taqwa llahi azza wa jal min miɗo wasiyo on hulugol allahu tabaraka wa taala kala nokku ka wonɗon hulemo kanko allah si innama taqwa llahi jalla wa ala karamokoɓe ɓen ko ɓuri raɓɓiɗuɗe ko ɓe firi ɗum ɗon kon ɓe maki ko imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi ko jogitagol yamiraɗi makko ɗin kanko allahu jalla wa ala e woɗɗitagol haɗoje makko ɗe enen ɗo en dendaningal meɗen goto kala e men no andi ittiri ko o jogiti kon yamiraɗi allah himo andi kadi ittiri ko woɗɗiti kon haɗoje allahu jalla wa ala ko wonnon allahu tabaraka wa taala o holli en wonde balil insanu ala nafsihi basira o wi ono neɗɗanke kanko e hoore makko himo renti hoore makko himo andi ko o woni gollude ko kono waɗi si haaroyi yawma alqiyama kanko allahu jalla wa ala o halfinte an tigi ñaawugol hoore maɗa ko waɗi golle ɗe golluɗa ɗen ko an gollunoɗe si tawi koko moƴƴi ko an woni ko gollunoɗum si tawi koko boni kadi ko an woni ko golluno allahu jalla wa ala o wi wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba jomi meɗen jalla wa ala o wi wonde kala neɗɗanke si tawi hawri kanko neɗɗo on o waalike o maali o surrama ka nder kaburu makko men ɗettay ɗiɗo golleji makko ɗeri golleji makko ɗin ka windi ɗon kanko oɗo neɗɗo o medine ɗum ɗon ka dande makko talkuru kuuɗe makko ndu wona cheikh usamin ɓe makiri noon si neɗɗo on surrama ka nder kaburu makko ɓeɗo malaikaɓe ɓe ari ɓe landike mo ɓe gayni di e makko ɗum woni munkar kañumma e nakir ɓe ɗettay ɗiɗo ɗeri golleji makko kanko neɗɗo on ɓe waɗa ɗum ka dande makko allahu jalla wa ala o wi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura o wi ɗum min yaltinanoymoy ɗum ñalande darngal si tawi o immitoyke o tawi men yawma alqiyama min yaltinanoyaymo ɗin ɗeri ɗon tawa ɗum woni deftere nde tawata ko fontetende kanko neɗɗo mo wi'e iqra kitabak jangu non ndeɗo deftere maɗa jangu ɗiɗo golleji maɗa ka windinono jangu an oɗo neɗɗanke ko faggitinoɗa kon kafa binafsika alyawma alayka hasiba hoore ma yonima hande ko hasbama an oɗo neɗɗanke oɗo waɗi neɗɗo kala neɗɗo nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki goto natoyta yiite jahannama yawma alqiyama hara kanko neɗɗanke on o irritaki wonde pellet ko yiite ngen o handi e mum edi aljanna o waɗi allahu azza wa jal inna allaha la yadlimu nnasa shay'a kanko allahu tabaraka wa taala o toñirta yimɓe ɓen hay e hoore koɗum waɗi yawma alqiyamati kanko allahu tigi o wiyay la zulma alyawm
hande e ngal ñallal ngal wonɗen ɗo tooñe ala e maggal ko nunɗal woni e ngal ɗo ñallal hande an oɗo neɗɗanke nden ñanden a hasbay hoore maɗa an tigi qirritoɗa si tawi ko yiite hanuɗa yaade e si tawi hawri ko aljanna woni ko hanuɗa yaade koɗum waɗi si tawi heferaɓe ɓen ɓe qirrito allahu wi wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin ɓe seedito e hoore wonkiji maɓɓe ɗi wonde pellet ko ɓe heferaɓe wonno ka aduna jomi meɗen wi fa'tarafu bi dhanbihim ɓe qirrito bakkatu ko ɓe waɗuno kon siko yaraynoɓe beere ɓe wiya jomi men yarno siko waɗaynoɓe zina ɓe wiya jomi men zinuno siko wujjaynoɓe ɓe wiya jomi men wujjuno siko wujotonoɓe produit ɓe wiya jomi men wanno ɗum siko tokkaynoɓe meesuɓe fixa peɗali ɓe wiya jomi men wanno siko ñaamaynoɓe jawle harmuɗe jawle riba kañum e jawle maysir sifa gine gemse ko nandi e sifa ɗin piiji ɓe wiya jomi menen ko ɗum ɗo men ñaamayno fa'tarafu bi dhanbihim oɗo waɗi aya go jomi men wi ɓe wiya fa'tarafna bi dhunubina ɓe wiya jomi menen men qirritike bakkatuji amen ɗin ko gonga men golluno ɗum an oɗo neɗɗanke ngal ɗo ñallal ko ñallal ngal tawata hiɗa habba e maggal la mahalata laka min alhuduri an oɗo neɗɗanke a ala feere hay e wotere fiya wawu luttede e ngal ñallal oɗum waɗi si joni meɗen tabaraka wa taala o wi wa hasharnahum falam nugadir minhum ahada o wi men moɓayɓe ɓe dendagal maɓɓe men accata e maɓɓe hay e gooto kanko allahu wi aynama takunu ya'ti bikum allahu jami'a inna allaha ala kulli shay'in qadir o wi andede nokku wo ka laati ɗon si on maayi foti komo yiite sunni ma ko neɗɗo mo tawata komo kulle ñaami ma ko mo ndiyay yooli ma ko neɗɗo mo anndanɗa hoore ma ko maayirɗo no yimɓe ɓe woowi maayirde noon allahu azza wa jalla o wi nokku kala ka laati ɗon nden ñanden min addayo on dendangal moɗon hay gooto min accata an oɗo neɗɗanke ko ñallal ngal anndanɗa hoore maɗa nden ñanden on mo wonɗa hawroyde e muɗum wonanɗoma bil mirsad inna rabbaka la bil mirsad oɗo joni maɗa mo tawata ko habbitiɗoma e nden ɗon nokkure komo tawata a wawatamo suuɗade komo tawata no andi fiima on ɓuri hoore maɗa jomi meɗen jalla wa ala o wi walaqad khalaqna al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid allah azza wa jalla o wi ko menen tagi o ɓiɗɗo adam gondi men tagimo o wi menen non menen andi ko menen woni ko andi konko wonki makko ki woni e sowwon sinde mo yawgol e muɗum koko kiɗum wonki makko woni e piddade e boneji menen meɗen andi ɗum wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu o wi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid o wi menen meɗen battimo kanko neɗɗanke on ɓuri ɗaɗi ɗi tawata ɗin ko wonɗi ɗin ka dande makko koronol makko wongol ngol ka dande makko menen battimo ɓuri ngol ɗo ɗaɗi ɗi tawata ko wonɗi ka nder ɓandu maɗa allahu azza wa jalla e wonde makko ka hoore arshi makko kanko allahu o holluma gandal makko ngal e humpitagol makko ngol e nanugol makko ngol e fiyakuuji maɗa ɗin no ɗi fewndori ɗi few majji ɗum no battima ɓuri ko woni kon ka nder ɓandu maɗa koɗum waɗi so wi e aya goo wa'lamu anna allaha yahulu bayna almar'i wa qalbih wa annahu ilayhi tuhsharun kanko allahu wi ande de gandal pellital wonde allahu jalla wa ala no heedi hakkunde neɗɗo e ɓernde makko nde mana muɗum gandal makko ngal kanko allah e nanugol makko ngol e yi'ugol makko ngol e humpitagol makko ngol ɗum no heedi hakkunde neɗɗo e ɓernde muɗum nde ɗo yo ɓernde maɗa nden miijo goɗɗum kanko allahu jalla wa ala o andi ɗum ko ɗum waɗi so wi yastakhfuna min annasi wala yastakhfuna min allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min alqawl kanko allah azza wa jalla o wi ɓe no suuɗade yimɓe ɓe si ɓe ari waɗugol bone ɓe ndaran nano e ñaamo yeeso e ɓaawo si tawi anduɗo ɓe rentaɓe ɗum ɓe daro e on alhaali maɓɓe ɗon ɓe wirno ɓe soka baafe ɓe soka feneterji ɓe ɗannina ndayguji ɓe huwa bone mo ɓe faala wadde on hiɓe suuɗade yimɓe ɓen ɓe arde ɓe weeɓito e allahu jalla wa ala wala yastakhfuna min allah alladi la ta'khuduhu sinatun wala nawm allah azza wa jalla mo tawata o wonata fadlan walano joni mi wi wama allahu bighafilin amma ta'malun ande de allahu azza wa jalla o siforali ko welsindiɗo e koko wonɗon e gollol fewndo ka suuɗiɗa ɗo yimɓe ɓen fof
andu a weɓitige makko kanko allahu jalla wa ala alimul ghaybi washahada ko kanko andi ko wirni kon fuu e fiyakuuji tagore nden e dendaningal fiyakuuji ko feeñi kon fuu kadi kanko jalla wa ala himo andi ɗum gandal timmugal ibnu adam ala ko nafatama ya suuɗo yimɓe ɓe tawata ɓe ala yiite ɓe ala aljanna ala ko nafatama ya suuɗo yimɓe ɓe andanɗa hoore maɗa ɓe wawatama warde ɓe wawatama wurnitude ala ko nafatama ngoɗo neɗɗanke ya wirno yimɓe ɓe andanɗa hoore maɗa ɓe jogitanakima arsike hande ɓe jogitanakima arsike janngo ara weeɓitoɗa yeeso on mo tawata ko kanko taguma ko kanko wonma arsikude kanko jogiti ngurdam maɗa kanko waratama so warimo immintinte ko kanko jeyi yiite kanko jeyi aljanna suuɗagol ma ɓeena yimɓe ara weeɓitoɗa e hoore oɗo ko honɗum wonanma an oɗo neɗɗanke oɗum waɗi ono aya mo tawata ko mo khutba meɗen o yiiloto e muɗum ko aya mo tawata goto kala e men no hani taskade qur'ana fof ko tippinira ko fiyo taske allahu wi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyaddabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab o wi nde qur'anare ko deftere nde men tippini e ma an muhammad alayhi salatu wassalam na fiituyo nde yi e nde jange o wi liyaddabbaru ayati ko fiyoɓe tasko ayeje ko woni e mayre kon jonnon kayfa tatadabbaru l ayat wa anta la ta'rifu wa la ta'lamu ma'aniha ko honno taskortareɗo ayeje ka deftere allah azza wa jal annina jooɗiɗa wi ko a julɗo a jibinama e islam a jonnama inde julɗo a heɓi duuɓi 15 duuɓi nogay e jowi 30 an a anda ko honno joomi ma wi ka nder qur'anare makko ko honno wawata taskitorde ko a famali ma'ana mum neɗɗo julɗo wawuɗo wadde hoore ndiɗo leydi duuɓi 30 walla duuɓi 25 hay duuɓi 20 hay duuɓi 15 kanko o wondi e ɗum ɗo kan gurdam fadlan heɓuɗo duuɓi 50 kan ha 60 tawa kanko o wuuri ɗi e ndeɗo qur'anare allahu jalla wa ala kono kanko neɗɗon o famani ko honɗum allahu wi'imo e mayre ko pelletliɗa indi ndeɗo deftere ndeɗo qur'anare ko ha e mani ari allahu azza wa jalla o jangande jibril alayhi salatu wassalam ɓe janganinde muhammad alayhi salatu wassalam muhammad alayhi salatu wassalam jangande sahaba ɓen kadi jangirinde noon ko noon nde hewti hande armaɗo allahu jalla wa ala ko ha e ma o addi ndeɗon qur'anare si tawi hawri a wuuridi e ndeɗo yeru ko wuuriduɗa e mayre kon fof a maayi a aroyi yeeso allahu jalla wa ala tawi ndeɗo hay jangugol nde ɓowrina wawano ndeɗo firo mayre a andano ndeɗo a gollitirtano nde ko honɗum marɗa ko jaaboɗa allahu tabaraka wa ta'ala yawma la mafar ñande tawi dogirde ala ko honɗum wonata jaabawol maɗa ngol nden ñande ala ka dogira a ala ka dogira a ala ka daɗira ko ɗum allah azza wa jalla o wi ya ayyuha alladina amanu o wi hey ko onon yogonninɓe nida'u rrahmani li ahli l iman e wonano allahu jalla wa ala wonande yimɓe gomɗinal ngal o wi ya ayyuha alladina ko onon yo gonɗinɓe abdullah ibni mas'ud ɓe maka radiyallahu anhu idha sami'ta allah jalla wa ala yunadi biqawlihi ya ayyuha alladina amanu fa asghi ilayhi sam'a fa imma khayran tu'maru bih wa imma sharran tunha an ɓe maki ko ayyo neɗɗo gonɗinɗo si anani ka qur'ana no wiye ya ayyuha alladina amanu accitu kala ko jokkuɗa heɗoɗa dettu haqqille maɗa ɗen fewtina e ɗum ɗon dettu fonno maɗa on natta ɗon ɓe maki ko gotel e piiji wonaɗa e yamirede ko imma moƴƴere wonana yamirede walla ko bone wonaɗa e haɗede moƴƴere nde tawata si a waɗinde allah azza wa jalla weltantoma e bone mo tawata si a rentike e makko kanko allahu jalla wa ala waɗandete allahu wi ko onon yo gonɗinɓe o wi ittaqullaha hule allahu tabaraka wa taala kanko allahu jalla wa ala o yamiri e yen huɗumo yewwonu yimɓe ɓe tawata ko waɗay ɓe yamiraɗi makko ɗi woɗɗito haɗoje makko ɗe yewwonu yimɓe ɓe tawata ko jogitiiɓe kanko allahu ko welatamo ko woɗɗitiiɓe ko tikkintamo kon kanko allahu jalla wa ala joni min wii wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin kanko allahu jalla wa ala o wi wonki kala wonki
yoki ndaaru konko ki ardinani e konko ki woni e ardinande hoore makki jango alghad oɗo jango mo allahu jalla wa ala o faani ko yawmal qiyama ngal ɗo ñallal ngal tawata ko ñalaande nde en dendaningal meɗen habbade ñallal ngal tawata hay goto e meɗen luttataake joni min wi'i ñallal ngal jango sabu honno sabu tawde ko ñallal ngal tawata gooyngal batti sabu tawde honno tawde ko ñallal ngal tawata ko ngal araygal ko waɗi si joni min wi'i iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghafla kanko allahu jalla wa ala o wi hey battane ke yimɓe ɓen hasboore maɓɓe nden kono hiɓe welsindi hiɓe sikkude hay joni ɗum no woɗɗi joni meɗen wi'i wonde iqtarabati sa'atu wanshaqqa alqamar o wi hey ko onon darngal ngal ngal battike dey o yiyaali lewru ndun feccike ɗum ko alamande baɗagol darngal kanko allahu o wi ata amrullahi fala tastajilu o wi yamirore makko nen kanko allahu tabaraka wa taala arine hewti fi darnugol ngal ɗo darngal e aya go o wi azifatil azifa o wi ɓattingal ngal ɓattike dey ɗum woni ngal ɗo darngal kanko allahu jalla wa ala o wi innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba o wi ɓeno yimɓe kamɓe hiɓe yi'ude ngal ɗo ñallal no woɗɗi hiɓe sikkude ngal ngal siwa allahu wi anda non meɗen yi'i ngal ñallal ko ñallal ɓattingal ko ñallal ɓattingal ko waɗi an oɗo neɗɗanke ala ko nafatama ya naɓu gite maɗa ɗe miijitoɗa ko honne tuma aduna lannata yo hilne ko honne tuma an iwata e hoore ndiɗo leydi ko honne tuma an sertata e ranɗo ngurdam yo ɗum ɗo woni ko hilnuma ndeɗo non mayde nde tawata ko egginayde ma e ɗanɗo ngurdam naɓa ma e darngal ngal tawata ko toso kangal ka kaburu maɗa ndeɗo ko mayde nde tawata ñande fini weeti wo an e ndeɗo hiɗon tarbondirde joni meɗen tabaraka wa ta'ala o wi qul inna almawta alladi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum o wi ma kamɓe nde mayde nde wonɗon e dogude suuɗo ɗon nde ko pellet nde hawray e moɗon ay ka wonɗon e dogirde ɗon ko ɗon nde woni iwrude fa innahu mulaqikum on fotta e mayre ka laawol kanko allahu jalla wa ala aya go wi aynama takunu yudrikkumul mawtu walau kuntum fi burujin mushayyada o wi anne kala ka wonɗon haysi koye kuɓeje ɓantade towna wonɗon e muɗum ndeɗo mayde nde hewtitoto ɗon o holli en ko ɓawo nde iwra o aya aranoɗa o wi yudrikkumul mawtu holli ko ano fa innahu mulaqikum ndeɗo mayde nde hawra e moɗon holli ko yeeso nde iwra oɗo aya ɗimmo wi yudrikkumul mawtu mayde nden hewtitoto holli ko ɓawo nde iwra ɗum holli an oɗo neɗɗo ko wonɗo dogude wonɗo e jindude hakkunde ɗe dow mayde a anda ko ɗum waɗi sen naari alhaali o en taway surtout fewno o zaman mo wonɗen e muɗum ɗo ko wiyete ko mawtul faja mayde nde tawata ko mayde juwal ɗum ɗo goto kala men no seedi ɗum ɗon hande a wayre no goɗɗo no selli bimmi nana kiikiiɗe ɓe innama kaari maayi wayra goɗɗo kiikiiɗe nana bimɓe ɓe wiyama kaari maayi walla juulida e goɗɗo subaha e juulirde ɗon e fana ɓe innama kaari maayi ɗon e fana ɓe wiyama kaari maayi ko waɗi ndeɗo mayde ko nde habbani neɗɗanke on ko timmugol lajal makko hay goto e meɗen anda ko honne tuma ngal ɗo lajal muɗum huɓata si ngal hewti ngal nennatake jomin mi wii kanko tabaraka wa ta'ala li kulli ummatin ajal o wi fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun e aya go kanko Allah o wi wala yu'akhkhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha o wi si tawi wonki ki lajal makki on hewti kanko jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala o nennantaki wonki jonno ngan oɗo neɗɗanke hiɗa walade ɗanoɗa si a ɗanike Allah azza wa jalla yaltinay oɗo ruhu maɗa o wi wallahu yatawaffa al anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al maut wa yursilu al ukhra ila ajalin musamma o wi kala wonki kanko Allah tabaraka wa ta'ala o hunnayki bima'na o sortayki e nder ɓandu si tawi non ko wonki ki tawata kinnon lajal makki on huuɓi o jogitotoki ka makko o artirta amma si tawi wonki ki lajal ngal hewtali taw kiɗaniki o yaltini ruhu on kanko allahu si hewti ka o findina neɗɗo mo rutta e ruhu on e kañum neɗɗanke on o immito ɗon no giɗa ɗanade laylan wana haara
ruhu mana on no sortede a anda an neɗɗo on ene si a ɗaani ke ɗo a finay a anda on ruhu si ye jommi men jaɓɓay mo woni ka waccitay ko ɗum allah azza wa jalla o wi wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin barakallahu li wa lakum fi lquran wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikri lhakim wa bihuda sayyidi lmursalin قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين إمام المتقين صفوة خلق الله جل وعلا من خلقه وعلى آله وأصحابه وعلى من تمسك بسنته إلى يوم الدين ويتقل من الله تبارك وتعالى دعنا النلال صلى الله عليه وآله وسلم كم إبير صحابة مأبه بدندني قال مأبه ekala neɗɗo gondinɗo jiyaɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe e kala ñentinɗo oɗo sunna maɓɓe ha ñalande ɗalngal aray ko ono yo jiyaɓe allahu tabaraka wa ta'ala jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o yamiri en e oɗo aya tedduɗo yo goto kala e meɗen hasbu hoore muɗum ka gurnan aduna ɗo yo o daroyade yeeso allahu jalla wa ala kanko neɗɗo on o hasbe ko ɗum o wi wonde wal tanzur nafsun yo wonki kala wonki ndaaru ma qaddamat li gad ko boki woni ardinande jango makki on angoɗo neɗɗanke no hananma angoɗo neɗɗo ya yiltugite mana ɗen ndaara ɗiɗo golleji ɗi wonna e wadde ene e nder ngal ɗo ñallal ko honɗum woni ko waɗɗa tawi weltinayi allahu jalla wa ala e nder ngal ɗo ñallal ko honɗum woni ko waɗɗa tawi tikkinaymo kanko allahu tabaraka wa ta'ala ko wannoon si tawi hawri yimɓe ɓen no hasbirirde wonkiji maɓɓe ɗin e golleji maɓɓe ɗin wona ɓe woni e hasbirirde no julayagal maɓɓe ngal karmokojo goto maaki wonde en heɓatano neɗɗo hay e goto mo tawata ko yahaynoɗo yiite jahannam si tawi no hawri neɗɗo kala neɗɗo jogitike hoore muɗum e golleji muɗum ɗin o jogitike diina makko kam wona julajo jogitori noon kañum e hoore muɗum julayagal muɗum ngal o hittiniri e diina makko ka wona julajo ittiniri e julayagal muɗum ngal ko pellet kanko neɗɗanke on bi idnillahi o nato e aljanna o daɗalette kañum karmokojo on maaki wonde ɗum ko honno wawata gaserde si a tawi hawri a ndaari an neɗɗanke julɗo on ko ya jogi to ɗiɗo faribaji ɗi allahu azza wa jalla farli e hoore ma ya waɗum wonon julajo on jogitori noon hoore manankum makko ko en fo meɗen hiɗen andi julajo no ayni hoore manankum muɗum hattirde aynugol sabu makko hay hunde ñasotako e ɗum non himo hittini fi ɗum mo hiwi hattirde hiwgol an kadi hiwira noon ɗiɗo faribaji ɗi allahu azza wa jalla farluma tawa an neɗɗo on a nennotako e majji a raɓɓinɗintako e majji a tottayɗi sanga kadi hana tottede ɗon e none kadi no ɗi hana tottirede non o wi jogitora ɗiɗo sunnaji nelaɗo alayhi salatu wassalam wano julajo jogitorto non tono o pellete ɗen andi julajo ka makko ala tono mo tawata ko tono fannuɗo tono no on wayi wono on wayi o yawata on non tono ko ɗin tonoji ɗon fandata o fawidiraɗi haaɗi ɗuuɗa an kadi oɗo neɗɗo julɗo ko noon handa jogitorde sunnaji nelaɗo alayhi salatu wassalam tawa sunna fanɗuɗo alaka maɗa sunna mo tawata ko jasuɗo alaka maɗa kala ka yuuɗa sunna hiɗa mari taka makko a immoto waɗa on non sunna jogitora ɗiɗo piiji ɗi tawata ko ɗi allahu azza wa jalla harmini e dow mana wonon julajo jogitori noon perdi e hoore muɗum en fo hiɗen andi julajo si tawi perdi naturanimo ka suudu ndu o darni imo wakkili eggude e mayru fiita perdi nin hewtitomo si tawi kanko on non julajo perdi natiranimo e hoɗo ngo o jibina ngon e muɗum o ñandi imo wakkili dogude gonɗon hoɗo fiwata perdi ƴangumo ko honno an neɗɗanke on kan immotoɗa yaha e harmoni ɗin tawa wona hay kanɗi woni arde e hoore maɗa ko ya jogitorɗi ɗum harmoni wona kanko e hoore makko o jogitori oɗo perdi ko ɗum umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu ɓe maaki kafirangol e ngono aya ɓe maaki hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ɓe maaki wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum umar ibn al-khattabi ɓe maaki ma'ana aya on jomi meɗen tabaraka wa ta'ala ko wi ko yo goto kala men ndaaru ko o ardinani hoore makko jango kon ko ɗum woni yo goto kala men hasbu hoore muɗum ɗo yo aroyde yeeso allah azza wa jalla allahu hasbamo o ndaara ko ɗuyti e makko kon
o ndaara ŋappitte wonde e makko ɗen o ndaara ko heli e makko kon o heɗɗa dendaniingal ɗiɗo piiji ɗo yo tawoyde allahu azza wa jal ɓe maaki wasinu amalakum qabla an tuzana lakum ɗette kadi golleji mum moƴƴi e golleji mum bonɗi ɗin peeson ɗin manda kon ɗi yeeso moɗon ndaaron ko honɗi woni ko foolata ko atti on hewtoyde yeeso allahu azza wa jalla o peesana on ɗin ko atti on hewtoyde ka makko kanko allahu jalla wa ala o peesana on e fo meɗen hinen andi ɗeɗo golle nde wonɗen e gollude no waɗi malaikaɓe iwtirɓe ɓaawo men allahu wi ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ko kala ko jokkuɗa e golle ɗo e kala ko jokkuɗa e konngol ɗo e kala ko fiɓuɗa e kiiɗo wonki maɗa e finde ko wonɗa e dininorde ɓeɗo malaikaɓe hiɓe windude ɗum allahu wi wa inna alaykum la hafiduna kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun o wi ande no jokki on meɗo malaikaɓe ɓe tawata ko windoɓe malaikaɓe ɓe tawata ko anduɓe ko wonnon e gollude ɓeɗo no iwtiri ɓaawo moɗon rente hattirde rentagol yo noon si tawi hawri an neɗɗanke on golle ma moƴƴe ɗen e nden yallal ngal wo ko si a juuli amma ko wiyete janngugol ndeɗo qur'anare allahu alana nden tan yawgol tawoya jannowo ɗetta janngin e junngo makko duɗal inne ko ɗon woni ko ɗettata darso alana ɗum tan ko njelo marɗen hannde e yimɓe nodditiɓe ka islam ɓe tawata yontere feƴƴa e hoore maɓɓe lewru fawoɗon lebbi fawoɗon hitande yawta e dow maɓɓe duuɓi 5 yalta e dow maɓɓe taɓe heɓali darsu ko ɓuri e fallude ɓe andi no yaaki aya qur'ana ka karamokojo ɓe jangali hadise ka karamokojo ɓe andi naaki ko wiyete mas'ala diniya mo ɓe dininorta allahu jalla wa ala njelo marɗen e sukaɓe tentini sukaɓe fewniɓe ɓen hande sukaɓe ɓe tawata ɓurɓe ɗuuɗude ɓen si a noddiɓe ilal kitabi wa sunna faade e ndeɗo deftere allah azza wa jalla e oɗo sunna ɓe ɗuuroma ɓe hollama wonde kamɓe ko ɓe hecciɗuɓe taw ko beeƴiƴam maɓɓe ɗan ɗan memmino ko beeɓe welna e gurdam maɓɓe adunayanko janɗan kamɓe ɓe wawata feƴƴinirde ni gurdam maɓɓe na kala ko wiɗaɓe tawi ɗum ɗon ko ñentingol nelaano alayhi salatu wassalam ɗum ɗon ɓe wakkilata naren misal gotal walla mise ɗiɗi ɗe tawata ɗe ngalɗina e goto kala e meɗen si tawi o taskike fewndo wonano noddede e ko wiyete accitugol waare sukaɓe kañumma e mawɓe noddama yo on tigi accitu waare ko yamiroje nelaano alayhi salatu wassalam ko ɗuuɗi hadisaje maɓɓe nokkugoɓe maki aful liha yaafe ko wiyete bahe ko yaafe bahe moɗon nen ta o memuɗe nokkugoɓe maki waffiru liha timmineɗe bahe moɗon wata on ittu goɗɗum e majje nokkugoɓe maki arhul liha way wasi tawi koɓe wima ko ya dasu ha kande yehi woterto nde wata memuɗe ɗum ɗo ko yamirore nelaano alayhi salatu wassalam kono fewno on saahi yimɓe waɗirɓe ɗum ɗon ɓe nanga e aybinegol inne kaari no acciti waare himo waywa hunde kaari no acciti waare himo kaani kono yiltitoɗen ndaren hannde ka tawnoɗon ɓeɗo yimayɓe heeferaɓe kañumma e suwayɓe basket heeferaɓe heɓike maɓɓe accituɓe baye tawi ko e laawol labintinagol hande ko njelo e ɓeɗo sukaɓe julɓe acciti baye tawi ko iqtida'an wattiba'an li ha'ula'i l-kuffar njelo e sukaɓɓen hande acciti baye tawa a ndaara tawa ɗe juuti few kono si a ndaari a tawa hin lattiba'an wala iqtida'an bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam wana ñantingol nelaano alayhi salatu wassalam bal ko muwafaqatan li a'da'i llahi jalla wa ala ko feppondirgol e ɓeɗo wayɓe allah ɓena ko Rick Ross mi anda e Hombo Brown iko nandi sifarin pi ɓe acciti baye maɓɓe ɗen tawi ko ñantingol ɓeɗo fewndo ɓe innano ñantine muhammad alayhi salatu wassalamu tawi waare no kaani yeeso maɓɓe wa zayyana lahum sheytanu amalahum hari on tumande kaani koɗo ɓa ko ñantingol heefe raɓɓe nde laɓama wa nafsu shey fewndo innano conci gorko duwaka feƴƴude kolɓule makko ɗe hadisaje janga fi muɗum nelaano alayhi salatu wassalamu ɓe makani hen ko laaɓi pos izratul mu'mini ko ila ansafi saq ila ansafi as-saq ɓe maki wonde wala haraja fima kana baynahu wa bayna al-ka'bayn fama asfala min al-ka'bayn min al-idari fa fi an-nari ɓe holli en concol neɗɗo julɗo gorko duwaka feƴƴude kolɓule makko ɗen kanko neɗɗo kono tawi si goɗɗo waɗi ɗum ɓenaroɓe nan ko montinaro o waɗi si o waɗi ɗum ɓenaroɓe nan ko panta kuuli o waɗi si o soodi basen o yehi taƴugol mo ɓenna eɓe ndariɗa lanca mbuɗima jon noon hande
ko sukaaɓe njelo soodata ɗo pantalonji jean ɓe yaaɓe waɗa ɗi slim ɓe seewina ɗi haa gasa ɓe wiya teelaajo on kadi yo taƴuɗi tawa ɗi hewtata kolɓule maɓɓe ɗen jokkugol oɗo mi annda ko brown kaako honno ko basketeur jo américain jo madama on ɗon yaltinaniɓe ta conci ɗi feƴƴuka kolɓule kamɓe ɓe yiiti ɗum noon no laɓa fewno nelaɗo alayhi salatu wassalam yamirnoɓe ɗum ɓe waɗali hay on tumano kaane jelo hannde sukaaɓe yiyata ta conci ɗi feƴƴa kolɓule ɗe koɗo ta nanelaɗon ɓe ñentini alayhi salatu wassalam tawa ko ɓeɗo heferaɓe ɓe ñentini ko ɗum nelaɗo o humpituno en alayhi salatu wassalam ɓe maki la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa alqudzati bilqudza hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuhu qalu alyahud wannasara ya rasulallah qala faman ɓe maki ko pellet mi woniri allah ɓurɓe ɗuɗude ɓen e mogonon mofti hande ngo ñentinoye alyahudu e annasara hattirde ñentingol feppodiron e maɓɓe no cuɓal e cuɓal feppodiriri noon no sogonal e sogonal feppiri noon riwaya goɓe maki dagawal e dagawal no feppiri ka tentingol ñentingol ngol ɓe maki hay si ɓe naati e ko wiyete ngayka sagari kala anduɗo ngayka sagari feewa ko ngayka ka tawata no ɓoylori taratan ka sengo ñaamo taratan ukhra no ɓoyrori ka sengo nano goɗɗum ta no yaari yeeso no yaari ɓaawo ko ɗum waɗi sa ukki jungo a wawata yaade nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki hay si alyahudu e annasara naati e ɗum hara ko ɗon ɓe naati ɓe yehi haa ɓe wonoy ka ndanka ngayka heɓoto e mon jokka ɓe haa tawoya ɓe leyto wona e ɗum wuruɗen hannde koye ɗum wuruɗen sharia dina meɗen kan no wii en wonde neɗɗo julɗo peɗaali makko ɗi wati feƴƴu balɗe 40 kanko neɗɗo on o herñaali ɗi o itti ko ɗi juuti ko iblisu alayhi lana o arani jiwɓen o wii hey ɗiɗi jombi mo waɗani on no fanɗi menen mari pooreji ɗetteɗin noon cukkon ɓe ɗetta ɗin peɗaali ɗon ɓe waɗa e juuɗe maɓɓe ɗen ɗe kolli ɗin sappo fof ka juuɗe e kolli ɗin sappo ka koyɗe tawa si a yi on tigi a sikka e ñamfewwal wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum ɓelaano on makanno e wonde 5 min alfitra no jeeya ko ɓe makuno taqlimul azafir ka herñugol ɗiɗo peɗaali hara accaali ɗi juuta ɗum koko allah azza wa jalla muulidi neɗɗo e muɗum ko jeeya ɗum emin sunanil mursalin kono hande ko jelo wonde yi'ude sukaaɓe julɓe e sukaaɓe rewɓe ɓe tawata kadi ko julɓe tawa ɓeeɗon ala nandindinteɓe siwana heferaɓɓe mi yewta on piiwu gootu ñande kala ñande yimowo ma nantuɗo inde keefeero jiwo haɓɓiɗo nigaabu on hiya haɓɓa ɓe nigaabu hara na diina woɓɓe haɓɓoyey ɗo nigaabu hara na diina hara ko on ɓe ñenti mi sikku wara nden gañi taɓitude conci ɗin tenti ka mayintu ñande yiwɗon ɗo yimowo keefeero debbo ma nantuɗo inde keefeero debbo haɓɓiɗo nigaabu o yimi o yaltidiye ɗum ɓimbi nden ñanden kaka meɗen ɗo yiyoto waɗayɓe ɗum kono naaraɓe tawana ɗo diina haysi ɓe waɗay pantalon ma ko lalle ɓe waɗa nigaabu on ɓe waɗay tawan noon fof ko fiññentingol allah azza wa jalla o wi gooto kala men yo ndaaru ko woni gollande janngo kon o watti ɗon kadi wattaqullaha huley allah tawi o wulino ka anande laawol o wi huley allahu dey huley allahu jalla wa ala o wi inna allaha bima ta'maluna khabir wallahu bima ta'maluna khabir kanko allahu azza wa jalla o wi wonde inna allaha pellet kanko allahu bima ta'malun dendaningal ko wonnon e gollude kon khabirun ko o humpitiɗo ɗum ɗo yoni en allah azza wa jalla kala ko golluɗen himo andi en fokkita noon kadi sinaka makko hulen allah ndaren ɗi golleji meɗen diina wata goɗɗo feƴƴir yontere walla hay ñallal gotal a feesali ko gollanda allahu kon enen ñallanga ma hitande yawtirama tawa tefaali ndarugol ene nde ɗo hitande imanu on on ɓeydi kawruyte kono enen no duuɓi ɗi woni yarde noon iblisa no ardi haqqille yimɓe ɓen noon o wiya asiwa mayde a sikkay ñande nangel nge muti wo a wiyete wona hayda luttiri kadi ɓuri ko feƴƴi ko anna noon si a foofi ɗum a naadi a yaltini ɗum tike si leer gooto feƴƴi ɗum tike imamul hasan albasri ɓe maaki yabna adama innama anta ayyam fa kullama mada yawmun faqad mada juz'un minka ɓe maaki hey kam ɓiɗɗo adama ko a ñalɗi woni ko waɗɗondiri ñande kala ñallal feƴƴi andu geɓal e wi'e ma ko ni wonɗa yarde ha ñande goore malakul mawti ara tawa ma
جون سي أقولانو يا رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله وي كلا إنها كلمة هو قائلها سيهوتي أروتتاك إذا وكيلو دين قولن في ونو روي ونو ساء هيوت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كيد أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لهم نصيرا ومعينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى ولما فيه صلاح البلاد والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا هذه مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا والكسل كلا والبي والإبانتال